Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news ekulona-ke ibhola la eMzansi-ke sokubhekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke laphaya esigabeni esiphansi kwi-development i-disk challenge yalo-ke ibhakabhaka. Kubikwa ukuthi-ke ezimnyama seyisayine umdlali ogijima as i-winger laphaya u-Offense Moeletse odume ngelika Messi kumfana-ke odlala as i-winger uyingozi kakhulu, uyisikhwishikhwishi njengoba-ke sibona kule video engi-athachile. Impela-ke umfana-ke i-Orlando Pirates ngimsayinisa nje uzogijima kuyona-ke laphana-ke i-MDC esinethemba lokuthi-ke i-Orlando Pirates izomnyusa emaduze nje aye kuyona-ke laphana-ke i-senior team yalo-ke ibhakabhaka. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethele ama-transfer news ikakhulukazi kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu-ke asibambe la, nisale kahle.